looks like it's a restart. En interessant sal dit wees. Nandor Kleiweg, Rex Beaton en weg is hulle. Hoppa, kyk vir Christian Liebenberg wat vir Nandor Kleiweg druk daarso vir sy tweede plek. En agter hulle, dit is Jacques Snyman. All the way up into that third place is Jacques Snyman. What a lovely start off the line there by Jacques Snyman. And he is trying to work his way through. Rex Beaton's been worked out. Then we have got Lolo Scotcher that's sitting there on the outside of Dylan Harvey. Out at turn number 1 they go. Harvey on the inside. Kotze there on the outside. And Lolos goes past 2 cars. Hoppa, kyk vir Lolos Kotze, kyk vir Christian Liebenberg, sit nou vir Jacques Snyman agterna. Jacques Snyman het al die punte nodig wat hy kan kry. Jacques Snyman, Christian Liebenberg, Nandor Kleiweg en daar is Lolos Kotze. Hy is op pad. En nadat hy die tweede uitdin misgeloop het, totaal en geheel al geen punte gekry nie, moet hy so ver vorentoe kom soos wat hy moontlik kan. Maar dis nog 'n sukkelery tussen Snyman en Liebenberg. Right, Rex Beaton is going. Beaton is going in the backwards. He's in court in this whole bunch of cars that's making its way out of turn number 1 down the back straight. But Cyril Small is the man that's on the move. Kom ons kyk. Liebenberg, hoe kry hy dit reg? Aan die buitekant van Jacques Snyman is Liebenberg verby. Liebenberg druk sy neus daar in die eerste plek. Snyman in die tweede posisie. Hier kom Nandor Kleiweg. Aan die buitekant is Lolos Kotze. Hier is moeilikheid aan die kom mense. Lolos Kotze en kort op hulle hakke. Kyk wie slaan toe. Yeah, that is Dylan Harvey. That is right there with him as they make their way down the back straight. Wow, Christian Liebenberg has got the run on them now. He is pulling away now from Jacques Snyman. But it's Nandor Kleiweg that sits in there behind him. Followed there by Lolos Kotze. Right behind him is Dylan Harvey. That's the group of 5 cars that is pulling away from everybody else. Down the back straight they go. And Kleiweg is the man that's moving. He is now up on the inside of Jacques Snyman. Ja, hy probeer om daar by Snyman verby te kom, maar in die tussentyd is dit Lolos Kotze en Dylan Harvey. Dylan Harvey is op pad. Dan het ons vir William Gray. Agter William Gray is dit Cyril Small, JP Wessels. JP Wessels gee moeilikheid daarso vir Rico Smit. Rico Smit, bietjie vinniger as wat hy nou voortoon, maar op die huidige oomblik is dit Christian Liebenberg wat los voor is en hoppa, 8 rondes oor. Nandor Kleiweg is op dreef, maar wel, bietjie baie snaaks wat daar gebeur het. Hard op die remme is dit Lolos Kotze in die tweede plek. Coming back down towards us, it's all about this man up front. It's all about Christian Liebenberg. That's sitting out in the lead. He has been caught hand over fist there by Kotze as they make their way down that back straight. And he is right on his heels as they work their way out of pit corner. Wel, ek weet nie wat daar met Lolos Kotze in die vorige wedstryd gebeur het nie, maar daai kar het so tussen uit mekaar uitgeval. Kotze! Hy druk baie hard daar van die agterkant van Christian Liebenberg. Liebenberg wil niks weet nie. Lyk vir my nou asof Rico Smit nou deurgekom het. Maar hier kom een van die stadige karre. En dit is Rex Beaton. En die twee voor Kotze en Liebenberg. Hulle raak so aan mekaar en Lolos Kotze wil verby. Yeah, well, I'll tell you what, he's rubbing him up big time as they come out of turn number 1. He's now side by side as they work their way down. Kotze, he's going to look up on the inside, bangs right into him, and Kotze takes that lead away from Liebenberg. Wel, Kotze is nou in die eerste plek en hy het baie hard gewerk om daar by Liebenberg verby te kom. Jacques Snyman, Nandor Kleiweg. Hy is ook daar so en dan het ons net op hulle hakke Dylan Harvey. Agter Dylan Harvey, hier kom William Gray, Cyril Small en Rico Smit. Rico Smit het nog nie verbykom kans op Cyril Small gekry nie. Kleiweg weer eens in die moeilikheid. Nandor Kleiweg se kar gaan staan en iets het gebreek daarso. Definitief probleme. Ek dink dit is iets met die water
pomp of iets het gegaan op Nandor Kluiweg se kar, so hy sal nou moet aftrek. Wel, ek dink hy gaan na die pad uit bly voordat hierdie manne nou klaar maak, maar dit is nog Lolo Skotsa, Christian Liebenberg, Jacques Snyman. Yeah, it's all about Lolo Skotsa at this stage of the game as he makes his way down into the pit corner to come around and start his final lap. One more lap for him to go. One more lap for Liebenberg. One more lap for Snyman as they come through for Dylan Harvey, for William Gray, for Sarel Small as they all work their way out of turn number 1. But Derek, the checkered flag is out for Llewellyn Lolo Skotsa. Wel, dit is Lolo Skotsa voor Christian Liebenberg, voor Jacques Snyman, Dylan Harvey, William